4 partes. Una ha sido cantar con Fermín. Estatu Batuetara sartu behar ginenean, bagenekien, agian arazoak izango dituela, baina ez hainbeste. Su único objetivo es poner a la gente a vibrar. Here's a guy who spent his career using music as a way to fight. Parece mentira, pero hace ya 10 años que Fermín Muguruza no puede tocar en Madrid. Però ho continuarem intentant perquè som incapaços de fer un pas enrere. Nik uste dut, hau bai azkeneko bira izaten dela. Si mi vida tiene 4 partes, una ha sido cantar con Fermín. Estatu Batuetara sartu behar ginenean, bagenekien, agian arazoak izango dituela, baina ez hainbeste. Su único objetivo es poner a la gente a vibrar. Here's a guy who spent his career using music as a way to fight. Parece mentira, pero hace ya 10 años que Fermín Muguruza no puede tocar en Madrid. Pero su único objetivo es poner a la gente a vibrar. Here's a guy who spent his career using music as a way to fight. parece mentira, pero hace ya 10 años que Fermín Muguruza no puede tocar en Madrid. Una ha sido cantar con Fermín. Estatu Batuetara sartu behar ginenean, bagenekien, agian arazoak izango dituela, baina ez hainbeste. Mi vida tiene 4 partes. Izaten dela. Si mi vida tiene 4 partes, una ha sido cantar con Fermín. Estatu Batuetara sartu... Però ho continuarem intentant perquè som incapaços de fer un pas enrere. Nik uste dut, hau bai azkeneko bira